Samstes Owes mit Januar ass eng ganz Partie Schnee uech dat Land gefall, eso och an der Gemeng Kielen. Wir wären an der Nuch mat der Kamera NRW fir ze gesinn, wie alles loes a loes ënner der weißer Decke verschwonnen ass. Den anderen Dag sondes Moies.
Musikschule am Pavillon ass seit November 2020 fertig an a Betrieb. Impressionant war, wie seier den Holzbau vun 2 Steck eropgezu gin ass. De Keller ass awer a Stohlbeton gebaut gin. Och Bannen an der Musikschule sinn e puer flott Detailer ze gesinn. E Logo gouf speziell fir dëst Gebäi entworf. Komplett Konzept ass kreiert gin. Also ass no engem bekannte Musiker, Sänger oder Komponist benannt gin. Lieft alle Antristier vun dee Schëld mam Numm a mat enger klenger Beschreibung vum jeweilge Kënchtler. Uweriets Schëld vun den e QR-Code, den em am Smartphone kann scannen an eso dem jeweilge Kënchtler seg Musik lauschteren. All Dieren fir an Zell sinn Akustikdieren, an all Plafond ass mat Akustikpanoen ausstafféiert ginn. Eso gëtt de Schall adäquat absorbéiert. Als Musikschule verfügt iwwer mi Kklengsäll fir individuell Kuren, fir Instrumenter ze léieren, an mi Grosssäll fir Äner Kuren oder Klengensemblen. Fir eng perfekt Akustik an de grosse Säll ze garantiieren, sinn och nach Akustikredoen opgehange ginn. Rez-de-chaussée stehen 2 Grosssäll zur Verfügung, die mat enger mobiler Trennwand aménagéiert gesinn, déi bei Bedarf an grosse Saal ëmgewandelt kënne ginn. Do kennt ënner anderem dann noch e Konzert stattfannen. Andere Surplus ass dat Leierpersonal hire Saal net méi mat den Musikenseignant deele muss oder ëmgedréint, och logistisch ass dat fir jidereen eng Erleichterung. Dat coolst ass natierlich, dat kann elo alles op engem si hunn. Ob se vun der Maison Relais an de Football riwerbruch gin oder an de Musikskur, si séier iwwerall a begleet vu kompetentem Personal. Gemeng wënchte Kanner wiei och de Musiksprofe vill Fréet an hirem neie Gebäi, a mir hoffen, dats mir näst Joer winzens eng Opféierung kënne kucken oder Lauschter kommen. Wi-Fi vor EU ass e Gratisreso, den en op den öffentliche Plätzen an der Gemeng empfängt. Wi-Fi vor EU ass op verschiedene Plätzen mat Smartphones, Tablets oder Computer erreichbar. Wie funktioniert dat ganz? Fehlt an der Erstellung vun Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer de Wi-Fi vor EU aus, schoss sie da connectiert. Wo kann der de Wi-Fi vor EU empfänken, rundem Tal Muke me zu Keespelt? Virum Container vun der Büwet vum FC Kirlen zu Kirlen, synthetischen Terrain zu keelen, fir Juki zu keelen, fir der Gemeng zu keelen, fir Centre kulturell zu Nosbelt, beim Minister zu Nosbelt, an dem Juki zu Olm.